Uchipfi hoyu muthu ndi gongongo hu khou ambiwa upfi tshiṅwe na tshiṅwe tshine a ṱangana natsho tshi a mulidza u tou ṅwaiwa fhedzi o lila ha tou fhira thunzi fhedzi o lila ndi hone tshipfi muthu ndi gongongo. Zwino kha u fhira zwiṅwe zwithu zwine zwa itea na tou zwi pfha zwori ya hafhanoni ya ndo vhunduliwa hafhanoni ndo rweswa hafhanoni ya heyi nyimele yo mposa kule fhedzi nyi ni ḓivhudza uri madzuloni o lila heyi nyimele i ḓo tou fhira ndi songo lila, heyi nyimele i ḓo fhira ndi songo ḓi valela kamarani nda eḓela ḓuvha ḽoṱhe kana maḓuvha mavhili, heyi nyimele i ḓo fhira nṋe ndi khou hwenya ndi khou ita zwithu zwanga as normal. Ni songo tenda u tshi vha na tshithu tshine tsha ni vhea khoneni tsha ni vhea mmbeteni tsha ri tanu eḓela tanu vha depressed tanu ni songo tenda ni ḓo dzula ndi ri ni ḓo tou vha muhoṱa nga u tendela tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi dzhena mbiluni tsha ni tsikeledza na ni na tenda u tsikeledzea zwiṅwe tonu zwi vhudza uri hayi zwino vhewe ni khou pfha nṋe kana iwe thaidzo nkene u khou pfha nṋe nṋe thi nga u thetshelesi ndi khou tshila vhutshilo hanga as normal iwe ndi ḓo shumana na iwe sa task yanga iṅwe na iṅwe ine nda khou i shuma vhutshiloni. A u nga ndzudzi fhasi a thi nga ondi ndi sa khou funa ndi ḓo onda ndi khou tou dzhima kana ndi tshi tou vha kha diet zwo ondiswa nga iwe thaidzo it won't happen that ndo tshi amba tshikhuwa it will not happen that ndi tshikhuwa tsha vhorapolotiki okay anyway ndi tshi khou zama amba uri dziṅwe nyimele lwisanani nadzo ni hanedzani nadzo ni to dzi vhudze zwori no iwe a u khou mmbea fhasi a thi khou ya ha doctor nṋe thi khou yo ṱoḓa thuso ya muhumbulo a thi khou ya ha doctor thi khou yo ṱoḓa phiḽisi dzo ita mini mini hezwi ndi ḓo tou imedzana nazwo ende ni imedzane nazwo. You've got everything in you to deal with whatever that comes. A una mulingo une wa ḓo ḓa u tshi ni fhira ini everything you can work around it, you can work through it, you can work alongside with it. Ni to vha sa ḓithembeni uri ni bold enough ni strong enough u nga shumana na situation ifhio na ifhio ni songo ya na consulta muthu. Believe me you can, you have that in you. Kha musi na no to lindela uri ndi ni humbudza uri you are forgetting who you are. You are actually more powerful than you think.